Hello, welcome people. At last I managed. So let me get straight onto it. I don't know if this app will do me the trick that I want. Okay. Alright. Are direng revision test 1. My name is Bogosi Morake. So are tseneng hela mo go yone revision test 1. So, you are approaching a narrow left-hand bend at high speed. Why must you reduce speed already before entering the bend? A re tranolela go setswaneng wa bo tsena mo caveng e le gore e thenna ka ga kae ka ga lefting ya utlwana. So ha o bala di-question tse o itirele picture mo tlhaloganyong ya gago gore okay gate ke tsena mo a narrow left-hand bend e tsena mo 10 e thenelang ka ga lefting a narrow akere why must you reduce speed before entering the bend? Now, se sengwe se o tshwanetseng mo se lemoga gone gong, why must you reduce speed already before entering the bend? Kore ka mantswe a mangwe a go tlhalosetsa goreng you must reduce speed already before entering the bend. Ga wa tshwanela o reduce speed o le mo bendeng, o tshwanetse o reduce speed before entering the bend. Akere yaanong ga teng why must you reduce speed? Ga re batla dikarabo tsa rona gore re a go batla answer e buang gore because o tlo diragalelwa ke sengwe akere but ha ile gore go na le di-option tse e sa simololeng ka because o itse gore yaanong e ra re tla be sa arabe question akere so dikarabo tsa rona tse re di neetseng gone ga di simolola ka because. Now a narrow left hand bend go na le go mo go bidiwang gote ke nnenyane ke force of gravity e leng gore e batla gore o bo maintainer the stability ya bo e batla gore o bo maintainer the center of gravity. Now ga o tsena in a curve ka speed se se go godimo go ra goreng o diragalwa ke goreng koloi ya gago ya hetelela mo bending eo ra utlwana koloi ya gago ya hetelela so go hetelela gone mo ke gone mo e leng gore go batliwa gone mo gore why must you reduce speed ka gore wa go hetelela mo bending ga ile gore ga o fokotse lebelo akere yaanong o hetelela yana ha ile gore curve eo e ne e curvela ka ga lefting wa go hetelela ka ga kae o ka itirela picture e mo tlhaloganyong kana o ka itshwantshetsa ga batshe mo pampiring wa supa gore nyame ga ke ya go hetelela ga ke tsena mo curveng e leng gore e thenna mo lefting koloi ya me e wela ka ga kae ga tsela a e wela ka ga right la tsela kana e wela ka ga lefting la tsela now nako hela ga o bona go you are approaching a narrow left hand bend a left hand bend gore re ke 10 e curvelang ka ga lefting koloi ya go ga e ka ke a wela ka ga lefting ya go hetelela ka go right ra utlwana otherwise you will be thrown out of the bend to the right otherwise you will be thrown out of the bend to the right wa go hetelela koloi ya go hetelela be o wela ka ko right ra utlwana. Let's go to question 2. Who is responsible for the roadworthiness of a licensed vehicle? So question number 1 answer ra rona re bone mo go C ra utlwana. Who is responsible for the roadworthiness of a licensed vehicle? Ke mang yo tsa maikarabelo a gore koloi ya tsamayang ka yone e be ile licensed ra utlwana. Who is responsible? Ke mang yo tsa maikarabelo a gore koloi yo tsamayang ka yone e be itekanetse go ka dirisiwa mo tseleng roadworthy ra bo ra gore koloi ya gago e itekanetse go ka tsamaya mo tseleng ra utlwana. So ke mang yo tsa maikarabelo a gore koloi ya tsamayang ka yone e be itekanetse go ka dirisiwa mo tseleng. Itse gore ke wena mokgweetsi kana the driver o bo itse gore ke the owner monga koloi akere ke bone ba reng ba tshwantse gore ba na le maikarabelo a gore koloi ya bone e siametse go ka dirisiwa mo tseleng. Let's go to question 3. What are the consequences of a person driving a motor vehicle under the influence of drugs? The drugs gone ho re hilo example of hashish, heroin, cocaine. So ditlamorago ke eng tsa motho e leng gore o tla ba kgweetsa a dirisitse ditagitsone tseo? O ka diragalelwa ke ditlamorago tse e leng gore e tla re ha tshwarwa a ba nna le ditlamorago tsa teng ra utlwana. Suspension of a driving license ya motho e ka tsewa e ka revokiwa a ba ya go dira license gape sešwa ra utlwana. Suspension of driving license mo Botswana ebile ha o tseelwa license like for example a ile gore ba go tsa
ba go suspenda 2 years wa go duela 3.5 o bona 2 years o ise o sa letelele gore o ka kgweetsa kana o ka dira license, and then after 2 years ke gone o yang go simolola gape go driving school o simolola go boela gape kae mo matshwaong ya ka re le mo matshwaong yana bo simolola from scratch o bo dira gape sesha. Now question 3 answer ra teng ke A, suspension of driving license. Question 4, moisture impaired the action of the drum brakes of your vehicle. What should you do? Moisture impaired the action of the drums on your vehicle. What should you do? Moisture ke metsinyana ra utlwa, damp, humid, go bo gona le metsinyana o nao a kere yaanong ga ile gore go na le metsinyana nowadays ka gore go mariga o itlhela go le gore go na le one metsinyana ao yaanong gore ga o tsoga maphakela ga o lebelela koloi ya gago o itlhela ka re ne ga sa gasiwa ka metsi e sprinkliwa ka the droplets tsa metsi yana. That is the moisture e leng gore go buiwa ka yone ra utlwana. Yaanong moisture yone eo ga e go tsena mo the braking drum of your vehicle e dira gore ga so tshwantseng wa se itse ke goreng how does the braking action of the vehicle works ke goreng di go na le go mo go teng di brake pads di ya go patisa di disk ya koloi ra utlwana, disk e leng gore e tsamaya le maotwana, so ga di patisa yone disk yone ke tsone tse di tlabeng di khosa gore koloi e burike kana di emisa leotwana a kere. Now ga ile gore di teng mo ditshiping tsone tseo go ra gore go a go diragalang ya gore ga di patisa yane go ra gore ebe metsi a dira gore go relle hela ntse di re di a emisa koloi ya kere. Yaanong koloi ya gago e be gore ya relela mme no batla gore e eme ya kere, ya relela mme o batla gore e eme. So ke tsone dilo tse go buang ka tsona go te moisture impaired the action and the drums on your vehicle. What should you do? Now o tshwanetse o direng ga ile gore o itemogela gore koloi ya me kana mme go ra gore e tseno ke metsi gone ka go itlo gore ga ke burika e be e relela, o tshwanetse o direng o tsamaya ka lebelonyana ga e leng gore traffic ya leta ga e leng gore go a go leta teng ga o tsamaye ka lebelo le le ko godimo ra utlwana o tsamaya ka lebelonyana le le lekanetseng wa bo o burika gore o ire yang gore o cleare metsi ale a ke re tlo gore ga o burika yane ga ditshipi tsele di go tlhanabe go raya gore go iragalang metsi ale a oma a evaporate a kere e be go raya gore koloi ya go simolola go boela mo seemong sa go burika sentle. Now so tshwantseng wa se dira ke gore cautiously apply brakes while you are driving slowly ra utlwana ga o se tshwanela o taboga ka lebelo le ko godimo ga o taboga ka lebelo le ko godimo ya go gana go ema o bo ya go thula dikoloi tsa batho a kere. Yaanong o tsamaya o iketlile o bo apply di-brake o tsamaya o iketlile o bo apply di-brake until o utlwa gore no koloi ya me e siame yaanong e brika sentle a kere. Let's go to question 5. Question number 4 answer ra rona ke eng ke C. Above which alcohol level in your blood can you expect fitness to drive to be impaired considerably? Go na le selekanyo se re se beelwang sa goreng o tshwanetse gore o bonole bojalwa jo bokae kana go na le ka gaugeang bojalwa ka teng gore bojalwa jo di bo mmeleng a gago yaanong bo go tlhapetse kana bo go dira gore o se ka itekanna go ka kgweetsa. Remember ditlamorago tsa go kgweetsa o nole a kere delayed reactions ebile impairment of hearing and vision mo especially ko matlhong a kere mo especially vision gore ga o nole when you are driving under the influence of alcohol or when you are driving under the influence of alcohol, impairment of vision le one delayed reactions ra utlwana motho a teng o nna bonya go reacta. Now ga go na le selekanyo se e leng gore go checkiwa ga o utlwa go teng go na le busbus ha pele ya bo e checka gore a o nole bojalwa jo bo letelelwang. So bojalwa bo letelelwang mo Botswana ke 0.33 milliliters or 0.30 per mile ra utlwana o tshwanetse gore o bonole bojalwa selekano sa bojalwa jwa 0.3 per mile. Ga ile gore bo heta 0.3 per mile wa go finelwa gore you are driving under the influence of alcohol kana go kgweetsa o nole. But ga ile gore bo ko tlase ga 0.3 o ra gore o siame ba ka go lesa wa tsamaya even though wa bontse o bonole jone bojalwanyana jone jo ra utlwana. Now ba thela ga ile gore bo ka hata sa 0.3 bo siame o ka tsamaya. Let's answer ke B. Let's end with question 6 here. How long can hashish and its catabolites or decomposition products be detected in the urine? Hashish and its catabolites, and hashish ke lesika lengwe la motokwane if I remember well ke lesika lengwe la motokwane. Now tsone dio tse ga di tsa lebaka le le kae gore di ka detectwa mo mmeleng a gago. Remember how di risitse tsone bo metokwane tsone dio tsone tse di a go tsena mo mading a gago ra utlwana motokwane ya tsena mo mading a gago e be nna e be ya go flashwa ke mmele
o flasha e le urine akere yaanong ga go ntse yalo mo motlhapong wa gago batho ba ka lemoga gore o ne o dirisitse tsone dio tse, mme ba kgone go lemoga leng le morago ga dibeke ra utlwana weeks later ba kgone go bona mo motlhapong gore nya mme kile wa dirisa tsone dio tsa mohuta o no answer ra rona e be nna C. Now let's wait here and continue later.